RDF ni urwego rw'igihugu rushinzwe gusigasira ubusugire bw'igihugu, gutanga amahoro n'ituze mu gihugu, gutunganya inzira, gutegura ndetse no gutata umwanzi n'ibindi byinshi cyane. Sinibyo gusa, RDF imaze no kuba ikimenya bose hirya no hino ku isi ko ari igisirikare kitanyeganyezwa na gato, ku buryo n'uwitoye agasunutse amazuru ariko agaramye nk'ibyo Kamegeri yakoreye ku rutare rwamwitiriwe ruherereye hafi y'umuhanda munini wa Kigali Huye hitwa Muhororo hafi ya Kabugondo ya Kinazi mu Ruhango. Imwe muri tekinike u Rwanda rukoresha ni ukugira abayobozi b'inkorokoro basobanukiye bya nyabyo by'urugamba rw'amasasu ndetse n'akamaro k'itata mu bya politike. Kugira intwaro n'ibikoresho bihagije byose biri muri tekinike u Rwanda rukoresha mu kuguma ku isonga mu gusonga bagasumba abo hake bashaka kwisumbukuruza ngo bazarasa Kigali. Tshisekedi uba hararatuje kuko ibyo yavuze byo kuzarasa Kigali byagumye mu nzozi gusa. Twivire kuri ibyo twivugire ku itariki ya 19 Gicurasi 2025 aho ingabo z'u Rwanda RDF zamuritse ibikoresho bishya by'intambara birimo imbunda n'indege bya gisirikare mu rwego rwo kwerekana ubushobozi bwazo mu kurinda igihugu no gutanga umusanzu mu bikorwa byo kugarura amahoro mu karere. RDF yagaragaje bwa mbere indege z'intambara zo mu bwoko bwa Mi-35M zifite ubushobozi bwo kurasa no gutwara abasirikare. Izi ndege zifite ibikoresho bigezweho birimo imashini zifata amashusho mu ijoro, kamera za televiziyo, imashini zipima intera hakoresheje urumuri rwa laser, zishobora gutwara abasirikare 8 cyangwa ibikoresho bifite uburemere bwa toni 1.5 imbere mu ndege n'ubundi, ndetse n'ibindi bifite uburemere bwa toni 2.4 hanze yayo. Izi ndege zifite kandi ubushobozi bwo kurasa misile zirwanya indege n'amasasu ya milimetero 23. Aho u Rwanda rwongereye ubushobozi bwarwo mu by'ikoranabuhanga rigezweho, rwigaragaza nk'igihugu cyiteguye guhangana n'ibibazo by'umutekano mu buryo bugezweho. Ibi byagaragajwe mu nama yateguwe n'ubufatanye na Komite Mpuzamahanga y'Umuryango utabara imbabare ICRC, aho hagarutswe ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rishya mu ntambara n'akamaro ko kubahiriza amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Iyi gahunda yo kwerekana ibikoresho bya gisirikare yaje igamije kwerekana ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda mu kurinda igihugu, gutanga ubutumwa bwo gukumira ibitero bishobora guturuka hanze, gushyigikira ibikorwa by'amahoro mu karere nk'uko byagaragajwe mu bikorwa byo kugarura amahoro mu bihugu nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bikorwa byerekana ko u Rwanda rwiyemeje gukomeza guteza imbere ingabo zarwo no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu rwego rwo kurinda umutekano w'igihugu n'akarere. U Rwanda mu cyerekezo cy'ubushobozi bwarwo mu ntwaro zihambaye zahagurukije amahanga. Izi zo zituritse ibihumeka n'ibidahumeka, zihariye mu buryo zihangara umwanzi maze akamanika amaboko. Turanarebera hamwe mu ncamake imbwirwaruhame ya His Excellency Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Muri make mu kiganiro cya none tugiye kuvuga ku ntwaro n'ibikoresho bitanu bidasanzwe byamurutswe n'ingabo z'u Rwanda RDF. Iyi ni Deep Media TV, ku isoko y'ibyegeranyo byiza bigezweho, aho utazarambirwa kumva ibyo amatwi yawe atigeze yumva, yaba ibiteye amatsiko, politike, imyidagaduro ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage. Ngiye mugiye kubana muri kino kiganiro ni Habimana Jean de Dieu. Ikaze mwese. I want to thank the organizers who made this conference possible, and each of you for coming here to share and contribute in all this. Mwijambo ryiwe U Rwanda ku buso bwa kilometero karibu 26,338, aho rufite abasirikare bakomeye kandi bo ku rwego rwo hejuru. Aba baba bafite ibikoresho kabuhariwe bibafasha gucunga umutekano mu myitozo ihambaye yo ku rwego mpuzamahanga, ndetse n'ikinyabupfura kidasanzwe kibatandukanye n'abandi basirikare bo hirya no hino ku isi. Mu muhango wabo wari ugamije kwerekana ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda mu kurinda igihugu no gutanga ubutumwa bwo gukumira ibitero bishobora guturuka hanze.
aha byagaragaje ko u Rwanda rwiyemeje gukomeza guteza imbere ingabo zarwo no gukoresha ikoranabuhanga rigezweho mu rwego rwo kurinda umutekano w'igihugu n'akarere. Aha Perezida Paul Kagame yatanze impanuro ikubiyemo icyerekezo cy'igihugu. Mu ijambo rye Perezida Paul Kagame yagaragaje ko u Rwanda rudashobora gusubira mu icuraburindi rwanyuzemo, ashimangira ko igihugu cyiyemeje gukomeza inzira yo kwiyubaka no kurinda umutekano wacyo. Yongeyeho ko ibibazo by'umutekano muke biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bidashobora gukemuka binyuze mu nzira y'intambara. Asaba ko Kongo yaganira n'iyi mitwe yitwaje intwaro iri muri icyo gihugu. Tuve ku mbwirwaruhame ya His Excellency Perezida Paul Kagame maze twivugire byibura ku bikoresho 5 bidasanzwe byamuritswe n'ingabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, kuri iriya tariki ya 19 Gicurasi umwaka w'2025, dore ko nta banga birimo byagaragajwe n'ubundi mu buryo bweruye. Ku mwanya wa mbere turasa Mi-35M attack helicopter. Iyi ni indege y'intambara yo mu bwoko bwa helicopter ishobora kurasa, gutwara abasirikare n'ibikoresho. Iyi irimo ibikoresho bigezweho nka kamera za AR cyangwa se infrared radar ndetse na misile z'intambara. Iyi ndege ya Mi-35M attack helicopter ni indege y'intambara yaturutse ku yitwa Mi-24 y'Uburusiya, ariko ikaba yaravuguriwe kugira ngo ibijyanye n'igihe ndetse inorohereza imirwano ya kijyambere, dore ko ikoze ndetse n'ibice by'ingenzi bigize. Ikintu cya mbere cyubatse iyi ndege ya Mi-35M attack ni imiterere y'inyuma cyangwa se airframe, aho ifite umubiri uramba kandi ukomeye ushobora kwihanganira ibisasu bito n'amasasu. Ikozwe mu byuma biramba no mu bikoresho bya composite bituma iba yoroshye ariko inakomeye. Ifite amapiloni 4 yo guteraho intwaro zitandukanye. Mu bindi byubatse iyi ndege ni moteri n'imbaraga, aho ifite moteri 2 zo mu bwoko bwa Kirmov VK2500. Izi moteri zitanga imbaraga zihagije zemerera indege kuguruka ku muvuduko wa kilometero 300 mu isaha no kuzamuka kagera kuri metero 5400 z'uburebure. Iyi ndege ikozwe muri fiberglass, ikoroshya urusaku kandi igatuma indege ifata icyerekezo neza. Hari kandi tailrotor izenguruka ku murizo nayo ifasha mu kuguruka ndetse no gucunga icyerekezo neza. Mu bindi byubatse iyi ndege naho batwarira cyangwa se cockpit. Iyi ifite cockpit y'abantu 2, umupiloti imbere ndetse n'umusirikare w'indorerwamo uburi inyuma. Ifite ibikoresho by'itumanaho n'igenzura rya GPS. Hari kandi free cyangwa se terminal camera, laser rangefinder ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Akandi hubatswemo intwaro armament, aho harimo imashini y'imbona nka Canon nka 23mm GSH 23L Twin Rebel Cannon iri imbere ku ruhande rw'ibumoso, ndetse na rocket 80mm ndetse n'122mm ziterwa mu ntera ngufi. Hari ubwoko buke bw'ibisasu byo gutera ku butaka. Aha hari n'uburyo bwo guturuka no kugaruka ari byo bita landing gear, aho ifite landing gear ikurwamo ibyo bita retractable kugira ngo igabanye resistance mu gihe cyo kuguruka. Tuvuze n'aho abasirikare bicara cyangwa se drop compartment, nuko mu gice cy'inyuma cy'indege harimo ahantu hashobora kwicara abasirikare 8 ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye. Bituma iyi ndege yo guhuza combat support ndetse na transport. Akandi si twanavuga ibi ngo twibagirwe n'ibikoresho by'umutekano cyangwa se defense system. Aha hari nka radar warning system, chaff and flare dispensers ndetse na infrared suppression system. Mu ncamake, Mi-35M ni tanka y'ikirere ihuza ubushobozi bwo kurasa n'ubwo gutwara abantu, kandi ikaba yarakozwe ku buryo ishobora gukora amanywa n'ijoro mu bihe byose, cyane cyane mu mirwano ya kijyambere. Niyo mpamvu Mi-35M attack helicopter iba igikoresho kidasanzwe cy'indege y'intambara yo mu bwoko bwa helicopter. U Rwanda rwashoyemo agatubutse kugira ngo rwizere umutekano warwo ndetse n'imbibi zarwo. Niyo mpamvu aricyo gikoresho cya mbere u Rwanda rwazanye kidasanzwe. Ku mwanya wa kabiri turasanga imodoka z'intambara za Tigray Armored Vehicles.
dore ko ku itariki ya 19 Gicurasi 2025 u Rwanda rwamuritse imodoka z'intambara zikoze mu buryo bwa Tigre cyangwa se Tiger M zifite ubushobozi bwo kwihanganira ibitero n'amasasu ndetse no gukora mu bihe bikomeye by'intambara. Imodoka za Tigre ni imodoka z'intambara zifite amapine 4 zifite ubushobozi bwo gutwara abasirikare mu buryo bwihuse kandi butekanye. Izi zakozwe n'ikigo cy'Uburusiya cyitwa Military Industrial Company, zikaba zaratangiye gukoreshwa mu gisirikare cy'Uburusiya kuva mu 2006. Izi modoka zikoreshwa kandi n'ibindi bihugu bitandukanye ku isi. Tuvuze ku bipimo n'ubushobozi bwazo, nuko uburemere bw'imodoka imwe ari 2,700, uburebure akaba ari 5.67 m, ubugari bwayo ni 2.2 m. Tuvuze no ku bantu bayitwara ndetse n'abantu itwara, nuko itwarwa n'abasirikare 2 cyangwa se abashoferi 2. Itwara abantu 9 kugeza ku bantu 11 bitewe n'ubwoko bw'imodoka. Imbaraga zayo ni 7.62 mm Pike Pechneg cyangwa se Cord 12.7 mm cyangwa 30 mm AGS 17 Grenade Launcher. Umuvuduko wayo mu muhanda mwiza ni kilometero 140 mu isaha, naho ku butaka bugoye cyane ni kilometero 80 mu isaha. Intera ntarengwa ishobora kugenda ni kilometero 1000. Imurikwa ry'izi modoka za Tigre mu Rwanda rishobora kuba rifitanye isano n'ubufatanye hagati y'u Rwanda n'Uburusiya mu bijyanye n'ubwirinzi n'umutekano, dore ko igihugu cy'Uburusiya cyamaze kugurisha izi modoka mu bihugu bitandukanye bya Afurika harimo na Zambia, aho igisirikare cyaho cyakoresheje imodoka za Tigre mu myitozo ya gisirikare. Ibi byerekana ko izi modoka zifite ubushobozi bwo gukorera mu turere tugoye kandi zigafasha mu bikorwa by'umutekano. Nubwo nta makuru arambuye aratangazwa ku bijyanye na ririya murikwa rya ziriya modoka mu Rwanda, birashoboka ko ari intambwe yo kongera ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda mu bijyanye n'umutekano. Izo modoka zishobora gukoreshwa mu bikorwa bitandukanye birimo kurinda imbibi z'igihugu, kurwanya iterabwoba ndetse no mu bikorwa by'amahoro mu karere. Izi modoka z'intambara zifite ubwirinzi buhanitse, zizajya zikoreshwa mu gutwara abasirikare mu mirwano, aho zirinda amasasu n'ibiturika kandi zigashobora kugendeshwa mu butayu no mu misozi miremire. Niyo mpamvu iki gikoresho kidasanzwe kigondeye n'u Rwanda ku isoko maze kikakizana mu gihugu cy'u Rwanda. Twigire ku mwanya wa gatatu. Kuri iriya tariki n'ubundi ya 19 Gicurasi 2025, u Rwanda rwamuritse igikoresho cy'ubwirinzi cyitwa Pentasil S1 cyangwa se 96 K6 Pentasil S1 gikoresha mu kurinda ikirere. Ubundi iyi Pentasil S1 ni iki, ikora ite, ikoreshwa gute? Pentasil S1 ni igikoresho cy'Uburusiya cyahujwe n'imbunda n'ibisasu byo mu bwoko bwa Surface to Air Missile, kigamije kurinda ibice by'ingenzi nk'ibirindiro bya gisirikare, inganda n'ibindi bikorwa remezo. Aha hari ibikoresho bigize Pentasil S1. Icya mbere ni imbunda 2 za Sati MM zishobora kurasa indege, drone n'ibisasu biri hafi. Icya kabiri cyubatse Pentasil S1 ni ibisasu 12 bya 57 A6 bifite ubushobozi bwo kurasa indege, drone n'ibindi bitero by'ikirere biri mu ntera y'ibirometero 20. Ikindi kigize Pentasil S1 ni radar ya First Array ikoreshwa mu gutahura no gukurikirana ibitero by'ikirere harimo indege n'ibisasu bya Cruiser. Iki gikoresho gishyirwa ku modoka ifite amapine 8, bituma gishobora kugenda mu buryo bwihuse no gukorera ahantu hatandukanye. Mbabwiye ku bipimo bya Pentasil S1 nuko uburebure bwayo burenga 8.75 m, ikagira ubugari bwa 2.6 m, ubuhagarike ni 2.99 m. Uburemere bwayo ni 2,018, aho ifite umuvuduko ntarengwa kilometero 100 mu isaha. Intera ishobora kugenda ni kilometero 800, aho abasirikare bayikoresha ari 4. Imurikwa rya Pentasil S1 mu Rwanda rishobora kuba rigamije kongera ubushobozi bw'igihugu mu bijyanye no kurinda ikirere, cyane cyane mu gihe indege zidafite abapilote nka drone n'ibisasu bya Cruiser bikomeje kuba ikibazo ku mutekano w'u Rwanda.
Aha ku mwanya wa kane turasanga Drone Combat Unit cyangwa se UAVs, aho u Rwanda rwagaragaje drone z'intambara zifite ubushobozi bwo gukora ubutasi no kurasa aho zitumwe, zikoreshwa cyane mu bikorwa byo gucunga umutekano mu bice bigoye kugerwamo n'abantu. Aha kuri iriya tariki n'ubundi ya 19 Gicurasi 2025 ingabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, zamuritse icyiciro gishya cy'indege zitagira abapilote UAVs zifite ubushobozi bwo kurwana, zigamije kongera ubushobozi bw'igihugu mu kurinda umutekano wacyo no guhangana n'ibibazo by'umutekano muke mu karere. Dore ubwoko bw'indege zagaragajwe ndetse n'iby'ingenzi kuri izi ndege za UAVs. Iya mbere ni yitwa Baikarta Kizrema. U Rwanda rwagaragaje ubushake bwo kugura Baikarta Kizrema, indege ya gisirikare itagira umupilote ikorwa na sosiyete y'Abanyaturukiya ya Baykar Technologies. Iyi ndege ifite ubushobozi bukurikira: ifite ubushobozi bwo gutwara ibiro 1500, uburemere bwayo ntarengwa bwo guhaguruka ni kuri toni 8.5, aho igendera ku muvuduko ntarengwa wa kilometero 900 mu isaha. Intera y'urugendo rwa gisirikare kuri iyi ndege ni kilometero 500. Bivugwa ko igihe ishobora kumara mu kirere ari amasaha 5. Ishobora gukoresha misile za Boz Dogan na Gok Dogan ndetse na misile za Som-G zifite intera irenga kilometero 250. Iyi ndege ifite kandi ubushobozi bwo gukora mu buryo bw'ikora autonomous no gukorana n'indege zifite abapilote, bikayigira igikoresho cy'ingenzi mu bikorwa bya gisirikare. Iyindi ndege itagira abapilote ni yitwa Baikarta TB2. Dore ko u Rwanda rwamaze kugura indege za Baikarta TB2. Izi ndege za gisirikare zitagira abapilote zifite ubushobozi bwo gukora ibikorwa by'ubutasi ndetse no kurasa. Izi ndege zifite ubushobozi bwo kuguruka igihe kirekire no gukora ibikorwa bya gisirikare bitandukanye. Indege za gisirikare zitagira abapilote z'u Rwanda zifite ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho, harimo ibikoresho byo kurinda no kurwanya ibitero, harimo ibikoresho byo kugabanya ibimenyetso bya GPS bigafasha mu kurwanya indege z'abanzi zishingiye ku ikoranabuhanga rya GPS. Izi ndege zifite ubushobozi bwo gukoresha itumanaho rigezweho, harimo radari zifite ubushobozi bwo kubona kure no mu buryo bwagutse. Mu by'ukuri kugura no gukoresha indege za gisirikare zitagira abapilote zigamije kongera ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda. Ibi bizafasha mu kurinda umutekano w'igihugu no guhangana n'ibibazo by'umutekano muke mu karere. Gukoresha indege za gisirikare zitagira abapilote ni intambwe ikomeye mu guteza imbere ikoranabuhanga mu gisirikare cy'u Rwanda. Ku mwanya wa gatanu ari nawo wa nyuma tuhasanga amakamyo ya KEM AZ 6x6 military truck. Aya ni amakamyo akomeye akoreshwa mu gutwara ibikoresho bya gisirikare n'abasirikare mu mirwano. Yubatswe ku buryo abasha kugenda ahantu hose kandi afite ubwirinzi buhagije. Dore ko kuri iriya tariki ya 19 Gicurasi 2025 ingabo z'u Rwanda RDF zamuritse amakamyo ya gisirikare yo mu bwoko bwa KEM AZ 6x6 agamije kongera ubushobozi bw'ingabo mu bijyanye no gutwara ibikoresho n'abasirikare, cyane cyane mu butumwa bwo kurinda umutekano w'igihugu mu bikorwa by'ubutabazi. Tugarutse ku by'ingenzi kuri aya makamyo ya KMZ 6x6 nuko ari mu bwoko butandukanye. Ya mbere ni yitwa KMZ 43,118 6x6. Ni ikamyo yihariye mu gutwara ibikoresho n'abasirikare, aho iyi kamyo ifite ubushobozi bwo gutwara ibiro birenga 10,000, ubwo ni toni 10 n'ubundi. Ikaba ifite uburemere ntarengwa bw'ibiro 21,600. Ifite urubaho rufunguye rufite uburebure bwa metero 6 n'igice kimwe, ubugari bwa metero 2.32 n'uburebure bwa metero 0.5, bigatuma ishobora gutwara ibikoresho binini cyangwa abasirikare benshi. Ikoresha moteri ya KMZ 740.30 ndetse na 260. Ifite imbaraga zingana na 230 HP. Ikaba ifite moteri ya V8 diesel turbocharged. Ifite icyuma gitwara imbaraga aricyo transmission ZF8S1 310 TO. Ifite ibyuma 9 byihuta.
n'icy'inyuma kimwe cyo gusubira inyuma, bituma igira ubushobozi bwo kugenda neza mu misozi no ku butaka bugoye. Ifite ubushobozi bwo kuzamuka ahantu hamanuka ku gipimo cya 50%. Ikaba ifite umuvuduko ntarengwa wa kilometero 90 mu isaha. Ifite ubushobozi bwo kugenda ku butaka bugoye harimo imisozi, ibyondo n'ahantu hatari imihanda, bigatuma ikoreshwa neza mu bikorwa bya gisirikare n'ubutabazi. Indi kamyo yamuritswe ni iyitwa KMAZ Typhoon K cyangwa KMZ 33938. Ikamyo yihariye mu kurinda abasirikare. Iyi kamyo ifite igipimo cya Stanrag 4539 level B, bivuze ko ishobora kwihanganira ibisasu bya TNT bifite ibiro 8, bikayigira nziza mu kurinda abasirikare mu gihe cy'ibitero. Ifite ubushobozi bwo gutwara abasirikare 16 hamwe no gutwarwa n'abashoferi 2. Ikaba ifite uburemere ntarengwa bwa toni 24. Ifite uburebure bwa metero 8.99, ubugari bwa metero 2.55 n'uburebure bwa metero 3.12, bigatuma ishobora gutwara ibikoresho byinshi n'abasirikare benshi. Ikoresha moteri ya MZ 5337 ndetse na 16, aho ifite imbaraga zingana na 450 HP. Ikaba ifite icyuma gitwara imbaraga cya automatic gifite ibyuma 8. Ifite ubushobozi bwo kugenda ku muvuduko wa kilometero 105 mu isaha. Ikaba ifite intera y'ubushobozi bwo kugenda ingana na kilometero 1200. Ifite system ya GARAS D1M ifasha mu kugenzura imikorere y'imodoka, harimo kugenzura moteri, umuvuduko aho imodoka iherereye n'ibindi. Ifite ubushobozi bwo kugenda ku butaka bugoye harimo imisozi, ibyondo n'ahantu hatari imihanda, bigatuma ikoreshwa neza mu bikorwa bya gisirikare n'ubutabazi. Impamvu ikoreshwa ry'amakamyo ya KMAZ 6x6 mu ngabo z'u Rwanda nuko aya makamyo azafasha mu kongera ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda mu bijyanye no gutwara ibikoresho n'abasirikare, cyane cyane mu butumwa bwo kurinda umutekano w'igihugu no mu bikorwa by'ubutabazi. KMAZ ni sosiyete izwiho gukora amakamyo akomeye kandi yizewe, bigatuma ingabo z'u Rwanda zibona ibikoresho byizewe kandi bifite ubushobozi bwo gukora mu bihe bigoye. Amakamyo ya KMAZ afite ikoranabuhanga rigezweho harimo system za GPS, system zo kugenzura imikorere y'imodoka n'ibindi bigiye bitandukanye, bigatuma ingabo z'u Rwanda zitera imbere mu ikoranabuhanga mu bya gisirikare. Ndabashimiye mwese twabanye. Ni nibi twari twabateguriye ku bikoresho bidasanzwe byamuritswe n'ingabo z'u Rwanda. Ingi mwabanye na Habimana Jean Dodi. Iyi ni Devo Media TV, ku isoko y'ibyegeranyo byiza bigezweho, aho utazarambirwa kumva iby'amatwi yawe atigeze yumva, yaba ibiteye amatsiko, politike, imyidagaduro ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage. Dusubire mu yindi video ikurikira. Ciao ciao.